Zadaj, babi, odvezie ťa do hoďapa. A toto je čo? Dohodli sme sa, že peňazí odo mňa sa do maturity nedotkneš. Na toto žihadielko som z tvojich peňazí neminul ani 1 cent. Všetko som dal do banky a toto som si vybral za úroky. A to s kým bankuješ? S Klimantová SRO. Nič pre poserov. Podaj mi ruku, Mária. Pôjdeme spolu do solária. Tam zase naša ária. Babi, počkaj!